der er vi imellem Libanon og Syrien i Nordmandsland, hvor vi har kørt nogle kilometer. Faktisk ikke rigtig ejet af nogen. It's a military. Okay. So we're having a little meal here in Damascus. Den her shopping gave her, eller hvad man skal kalde det, de har lavet her, den er 600 meter lang. Nu er det så fredag, så er der ikke så mange butikker, der er åbent, da de har fridag, de fleste af dem. Men ellers er der proppet herinde her i Damaskus. Vi går ind på en sidegade her, se hvordan de laver is. Are you being chased? Now it's my turn. So, ja, vi har lige fået noget syrisk is her. Den jagter mig lige hen der. Så. Go, David will. David have money. He asked if you don't, if you have something, you don't use it in your homes, like chair, like table, like something like that. He can buy it for you. Okay. So what do we need then? Potatoes. Potatoes. I love potatoes. I don't like potatoes actually. What? French fries. That's okay. Chips. There's so many things you can do with potatoes. Yeah, French fries and chips with cycle egg. Ikke chance there. Come on, David. Ali. يلا. سلام. Det her sted, det er 300 år gammel. Den her café eksisterede 300 år. Og den er gået i generationer fra søn til søn lige siden. So Jonas, we're drinking tequila here in Damascus, Syria. Yeah. What could possibly go wrong? Okay, say like a donkey again. And like a horse? Sheep. Zebra. Zebra. Okay, that's not a voice. Okay, kangaroo. What else? The cow. Crocodile. You have special talent, my friend. Oh, you're a beggar? You're a beggar. Ah, I got that one. It's a beggar. Yeah, I know, you're a beggar. Oh, Michael Jackson. You're pedophile. That's a lot of talent. Oh, you're Eric Cantona kicking one in the head. You remember that? Crystal Palace fan? Okay, maybe it's only me. Damascus is known for a lot of things, but they made this man handsome, so we gotta give him that. I'm Slim Shady, you see? Smoking a fucking cigarette. Well, Jonas, would you fuck off? No, never. Apparently not. He cut my throat. Yeah, we're fucking Syria. This will be enough.
har også lidt af en chance, og det skulle give sådan en eller anden sø her. En Razorblade i vand. Jeg tror, de holder med Aleppo. Hvor er det sødt, mand. Cupfinalen her i Syrien. Is what? It's like speciality or something. You think so? Yeah. Pray for these guys. أهلاوية Say Alawiye. Alawiye. أهلاوية no this is Can you do this? Alawiye. Can you do this? Yeah. Take it. Yeah, I'm here because I'm just on vacation here in Syria and I love football, to go different places in the world to see football. So I want to see how the atmosphere is here in Syria when it becomes to football. So I just like to visit like many football places, grounds in the world. Straffesparkskonkurrence ved den her ende. Kamp. Så nu får vi et lift hjem af en af kaboerne fra Ultras Orange eller andet, Damaskus. Og jeg har fået en trøje også, super flink. Så nu kører vi lige med ham og får et lift her. Så er vi lige uden for Damaskus her, og man stadigvæk kan se fra krigen. Helt ødelagt. Nu vi kører et godt stykke, og det bliver bare ved derude af. Så man bare gøre sådan der. Jeg skal nok også tage hatten af respekt, åbenbart, tænker jeg egentlig. Look at David. Just standing there. Vej igennem det her bjerg til et kloster. Kristen kloster. Virkelig specielt. I think you see, I've seen that all over the world. Lots of monasteries hidden away, kind of hard to get to sometimes. Camps come here and stay in these, okay? These grottos. Så selv her i Syrien er der Tuborg. De har lige fortalt mig, at der er en Tuborg-fabrik her i Syrien. Nu skal jeg lige have noget af det her hellige vand, man kan få herinde fra det her monastery her. Og vandet, det kommer op fra bjerget af. Det her monastery er inde i et bjerg, som man kan se her om bagved. Og det er helt rent drikkevand, så de siger, det er holy water. Så lad os se, om jeg ikke er heldig for livet nu. Så er vi ankommet til Homs. Der er blevet godt bombet og skudt i alle bygninger. Det her en tredjedel er cirka af byen, måske en fjerdedel eller sådan noget, er stadig ruiner.
har også det her marked her. Så det er meget sjovt at se, hvordan de egentlig bare sådan lever i og rundt om ruinerne. Livet går videre. Ja, sindssygt nok. Tænk på alle, hvordan deres liv har været. Ja, de er meget flinke, rigtig flinke alle steder. Ikke blevet skudt endnu. Fuck off. You're a little terrorist. Little harder, David. Salam. Right now they're checking for bombs. No photo.